តោះសួស្តីអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញអំពីស្នាមប្រេះដែលមាននៅលើប្រភេទគ្រឿងបង្គំរបស់យើងបាទឥឡូវដើម្បីខ្ញុំបញ្យល់គឺយើងមកយល់ពីចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលឯកសារគេបានធ្វើការបកស្រាយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឯកសារនេះគឺខ្ញុំមើលទៅលើឯកសារប្រភេទបេតុងអាមេបាទភាគ1ហើយអ្នកប្រាជ្ញ Dion Nas Abusi ហើយសភៅនេះគឺខ្ញុំដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បានវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺប្រភេទសភៅរបស់សាកលវិទ្យាល័យនៃប៉ាឡេស្ទីនណាបាទផ្នែកសំណង់បាទ Department of Civil ជាមួយនឹង Architect Engineering បាទអញ្ចឹងមានន័យថាផ្នែក Architect ហើយនិងសំណង់បាទ Civil យើងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺយើងមកដល់ចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញមកបាទអញ្ចឹងគេនៅក្នុងចំណុចនេះគឺ 1.3 គឺពាក់ព័ន្ធមួយ Redford Concrete Behammer អញ្ចឹងមានន័យថាលក្ខណៈនៃបេតុងអាមេតែបេតុងខ្សែដែករបស់យើងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការបន្ថែមដែកនេះ addition that bond strongly មានន័យថាគឺវាជួយបាទមានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបេតុងយើងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយការជាប់ហើយនឹងនេះ transmit suitable for structure អញ្ចឹងមានថាវាជួយនឹងភាពជាប់របស់បេតុងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងកម្លាំងទាញសម្រាប់គ្រោងនីមួយបាទវាមានដូចជា slab beam បាទ slab ហ្នឹងគេហៅថា plancher beam ហ្នឹងធ្នឹមហើយនឹង column សសរបាទហើយពាក់ព័ន្ធមានន័យថា should be flash in location anticipate tensile stress អញ្ចឹងមានន័យថាគឺវាត្រូវបានគេដាក់នេះនៅទីតាំងដែលមាន stress ហើយនឹងកន្លែងដែលអាចនឹងកើតមានស្នាមប្រេះអញ្ចឹងសម្រាប់ឧទាហរណ៍ the main is simple beam flash at bottom មានន័យថាដែកបាទ main reinforcement បាទបើយើងនិយាយទៅមានន័យថាដែកដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមានន័យថាបើយើងប្រើពាក្យទៅដែកយើងគេហៅដែកតាំងពៅមែនទេបាទអញ្ចឹងបើសិននៅក្នុងនេះគេថាដែកដែលសំខាន់ជាងគេគឺដាក់នៅសម្រាប់ simple beam ហ្នឹងគឺត្រូវបានដាក់នៅខាងក្រោម fiber មានថាផ្នែកខាងក្រោមណា where is tensile stress develop អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងដែលកើតមានការទាញហ្នឹងបាទ tensile stress ហ្នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានន័យថាសម្រាប់ cantilever win គឺដែកដែលសំខាន់ជាងគេគឺនៅខាងលើនេះ main reinforcement at top ដែកហ្នឹងមិនដែកទេណាដែកថ្នាំងពៅយើងណា of the beam at the location of maximum negative moment អាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធមួយម៉ងតិចខ្ញុំគូក្រាបបញ្ជាក់ឲ្យបាទ finally continue beam ជាចុងក្រោយសម្រាប់ continue beam ផ្នែកដែលដែកសំខាន់ដែលយើងគួរតែដាក់ហ្នឹងគឺនៅគៀកនឹងខាងក្រោម fiber នេះបាទនេះ fiber ហ្នឹងគឺប្រភេទបាទអញ្ចឹងយើងមាន យើងមានអាក់មួយចុះបាទ fiber ហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅគឺផ្នែកខាងក្រោមហ្នឹងបាទគេដាក់បឋមតែបើសិនជាគេដាក់វា top the fiber នៅខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងថាអាក់បែងចែកចុះបាទបែងចែកពាក់កណ្ដាលវាណាពាក់កណ្ដាលក្រោមពាក់កណ្ដាលលើបាទហើយសម្រាប់where positive moment exist មានន័យថាកន្លែងដែលមានមុំម៉ងវិជ្ជមានអញ្ចឹងមុំម៉ងវាមានវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន and the បាទ and the other part មានន័យថាផ្នែកផ្សេងទៀតគឺដាក់វានៅខាងលើ where the negative moment exist អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងដែលមានមុំម៉ងអវិជ្ជមាននៅខាងលើបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងកន្លែងនេះគឺគេបានបញ្ជាក់ណាពាក់ព័ន្ធមួយ cantilever បាទអញ្ចឹង cantilever beam កន្លែងនេះ for cantilever បាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ពណ៌ក្រហមចុះបាទនេះកន្លែង cantilever ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺគេឲ្យយើងដាក់នៅខាងលើនេះបាទដាក់នៅខាងលើបាទនេះយើងមើល cantilever បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបាទបើសិនជាគូក្រាបតាមផ្នែកសំណង់ដែលគេរៀនណាអ្នករៀនណាក្រាបមុំម៉ងយើងមិនមានបន្ទុកចេះសកត់លើថ្នាំហ្នឹងមែនទេបាទអានេះគេដាក់បន្ទុកចំចំណុចនេះបាទអ
chẳng nó không nắng bật sân chia này dương miên chia bộ phê tự so anh ấy cái cú tầm rờ vía á bà tầm rờ nó chia tự so rồi còn chàng dân tới bà chẳng dương miên thân đâm màu chẳng ạ bà chẳng pe miên bật tốt mồm mong biết bà biết cao cho cầu á bà mồm mong bia anh ấy cái gì bật tốt trong chân nói cả này tốt trong chân nói mồm mong vì trẻ bà ở sum tốt mồm mong trẻ bà cú mồm mong không pe miên bật tốt sọt máu dương mở tới mồm mong cứ dương giờ bật tốt con đạch không màu bà mồm mong vì trẻ bà mồm mong trẻ bà chẳng mồm mong nắng bà dương mới tới bị thùng này mà chẳng cứ kia ở dương đã đầy nơi hàng lơ này bảo vệ lơ này bà mồm mong hàng lơ nắng nè bà chẳng dương anh mà mưa crab mà lơ dương mưa crab thì thế nhôm senti level beam moment diagram hay mà mưa lục hiệp viêm á nè bà nè dân khởi dục hiệp bạn nắng ấy bà lục hiệp việc crab viêm mồm mong chẳng ạ bà giống cứ kia đã đầy như hàng lơ là ngày bà đã đầy như hàng lơ này dân khởi nhé bà để sao đấy nhôm nè dân mơ support cái đơn đấy dân cú má chân trẻ bà đấy đôi kia chẳng má nhôm cú đôi kia chẳng bà hai bẹp pon mùi này bà đấy nhôm tàng bia anh ấy thầm rạp ở tè mà là về nhất á bà đấy nhôm tàng vì chỉ là so support đấy cứ cái chặt tục và chỉ là so rồi còn trang chẳng thôi bà hắn mà cái cu này mà nhà nó khăn nông cả thực ra cái cu thơ support chẳng mồm mong với trẻ bà mồm mong với cầu mà cầu bà chẳng cả lại những cái bà trẻ này sầm rạp ở simply beam nó cứ place at bottom fiber chẳng cứ đáy cứ cái tự đạn hàng cầu này bà đáy cái đạn hàng cầu năng màu bà đạn hàng cầu nó can viêm miên mồm mong nó hàng cầu chẳng viêm bằng cả miền cà bột năng hói cứ cà phải cứ việc cạn một bảo vệ phải hàng cầu năng bà anh ấy việc cạn ở miền nam phải bảo vệ hàng lơ này bà hàng lơ bà dân mới bà sân thì dân miền bật tộc mùi bùa được không đấy cứ ở vậy được cái bà hai nhí khi mình bà hai bật tộc bể nè cái hạt bà hai bật tộc trong chân nói tề bà nè bật tộc kia là cái cục ta trong chân nói bà giống như tha dân miền bật tọt mùi cho hơi dân miền bật tộc dân cho trong bật tọt nắng hỏi đại dân canh hàng nè bà chẳng bà có chỉ việc cầu cho cầu đối với cái cục nâng bà chẳng bảo vệ để cầu nâng nè phần này tầm rơ nè cứ cái lại ti tăng này dân canh cho mùi bật tọt nắng cứ việc prăng bật tọt nắng việc prăng tiền đại dương á nè và prăng đào thông mấy cầm ao giờ anh đi việc đặt thẻ chẳng cứ cái lại những cái card maintenance này và chẳng card maintenance hỏi cứ việc card ở miền nam pre hay cả na tầm miền cá tiếng cứ với bê tông pre hay bà với bê tông pre cái lại nâng bà những cái kia đi không mà dân đã đại như hàng lờ bà nó cứ sắm đạp ở thân nâm nơi về đằng đá nè nhưng vừa về đằng đá dân miền thân nâm lời chạy nhảy bà ai trong này giờ tập hệ đã continue beam nó sắp đặt tép pi là về để dân vừa nè dân vừa pro thân nâm châu này nó tập hệ continue bà nhưng trong ô tô ta dân miền so mùi hay dân miền so mùi tiệt và hay dân miền thân nâm rột màu chẳng ạ bà hơi một món với chanh trẻ bà một món á bà món với chanh trẻ bà chẳng cứ phần này để dân tự đặt đáy tí muối cứ cái đào là vậy nhưng đặt hàng cầu cô tầm rớ nhưng đặt đầy hàng lửa nè nhưng khi mình làm phải hàng lửa bà anh đi đôi kia nhận bà anh đi cô tầm rớ một món hàng lửa chắc là cả ba ta so hàng lửa đấy cứ cái đầy đây bà chắc được nó cái ba mươi trà này vẽ pon chỉ mùi nâng bảo vệ nhà con nhục bìm nâng ở hạt osman để for should be flashed near bottom fiber chẳng bên đây thay dựng đặt hàng cầu này hai chấm này positive mô mỏng đại miền cả miền positive mô mỏng nó cứ cái đạ bên đây thay top khang lờ bà chẳng bà sân chia nó không đấy cái đạ bà kia gì tới cứ positive cứ cái mọc cầu mất nè ai negative mô mỏng cứ khang lờ mình bà nó cứ trăm trái rồi bùa bị ai cái xa khác cái đạn ấy đôi chi ở đỏ nó cứ màu mỏng ở bên miếng kháng đấy cái đạn bộ mình bà
អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងអត់ទេយើងដាក់ប្រភេទមុំម៉ងវិជ្ជមាននេះគឺផ្នែកខាងក្រោមអវិជ្ជមានគឺខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងការរៀបដៃគឺយើងរៀបមើលលើមុំម៉ងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដូចរូបនេះអញ្ចឹងបាទយើងឃើញទេបាទយើងឃើញយើងមានរៀបដែកបាទអញ្ចឹងដែកហ្នឹងគឺយើងដាក់ដែកថ្នាំងអំពៅហ្នឹងគឺដាក់ដើម្បីទប់វាកុំឲ្យប្រេះហ្នឹងពេលយើងមើលការងារការដ្ឋាននេះយើងប្រកាសជាឃើញហើយផលដែលគេរៀបដែកខាងលើហើយផលដែលគេទៅរៀបដែកខាងក្រោមគឺគេមើលលើមុំម៉ងហ្នឹងបាទមើលលើម៉ងហ្នឹងគេរៀបតាមហ្នឹងដើម្បីបង្ការនៅការប្រេះហ្នឹងបាទកាលណាតែមានមុំម៉ងគឺបង្កើតឲ្យមានស្នាមប្រេះហើយមានមុំម៉ងវាមាន tension ណាបាទដោយសារវាពុតអញ្ចឹងគឺពុតហ្នឹងគឺមានន័យថាថ្នាំហ្នឹងវាប្រឹងទាញទៅសបាទអញ្ចឹងវាកើតមានស្នាមប្រេះណាអញ្ចឹងដោយសារបេតុងយើងវាអត់ខ្លាំងទៅលើការទាញទេអញ្ចឹងវាត្រូវការដែកដើម្បីជំនួយវាកុំឲ្យវាប្រេះណាហើយដែកហ្នឹងវាជួយប្រឹងបេតុងយើងឲ្យខ្លាំងដែរពាក់ព័ន្ធមួយការពុតដូចគេបានបកស្រាយនេះ Dyson មានបនមានន័យថាបនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធមួយអាក្របដែកយើងហ្នឹងណាមូហ្នឹងបនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅបនពាក្យថាបនហ្នឹងបាទបននេះបន reinforcement បាទខ្ញុំដាក់នេះទៅបាទនេះបាទដែកមូយើងហ្នឹងបាទហ្នឹងហៅបននេះបនឃើញទេបាទអញ្ចឹងភាសាបច្ចេកទេសគេប្រើទៅផ្លែច្រើនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់បានរៀនអត់បានសិក្សាទេពិបាកតែយើងអាចមើល Google បានណាយើងឆែកអ៊ីនធឺណិតទៅយើងឃើញពាក្យហ្នឹងបននេះ strongly អញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងនិយាយទៅប្រភេទបនហ្នឹងគឺវាខ្លាំងណាដែកថ្នាំងបើយើងគឺវាខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនៅក្នុងបេតុងនេះបាទហើយវាជួយឲ្យមានន័យថាមានជួយឲ្យ material ហ្នឹងណាមានភាពជាប់ហើយវាអាចជួយបញ្ជូននេះបាទមានន័យថាវាអាចជួយ transmit tension force មានន័យថា tension វាអាចជួយត្រង់ការទាញនឹងបានទៀតបាទដែលវាល្អសម្រាប់មានន័យថា suitable បាទល្អសម្រាប់ structure យើងណានេះខ្ញុំប្រយោគកាត់ទេតែបើយើងអានន័យចំអង់គ្លេសមកវាពិបាកយល់តិចអានេះគាត់ថាយើងអានខ្លឹមសារដែលកាត់មួយសំណុកងាយយល់បាទបើយើងប្រកបយកពាក្យនឹងបូកចូលគ្នាពេលខ្លះទៅខ្លឹមសារវាអត់វាពិបាកយល់ន័យតិចវាឆ្កើងអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យវាចំចំណុចឲ្យងាយយល់បាទបញ្យល់ឲ្យចំណាបើយើងនិយាយ transmit អីហ្នឹងមានថាបញ្ជូនណាបញ្ជូនយើងអាចមើលបានដូចជា transmitted បាទ transmitted យើងអាចវាយទៅបាទឲ្យ Google ជួយបកប្រែណាtransmit meaning នេះ cause another ឬក៏ bot បាទចឹងអាចដាក់មួយទៀតខ្ញុំដូចជាមាន dictionary បាទខ្ញុំបើក dictionary ខ្ញុំក៏បានដែរបាទ transmit call to pass មានន័យថា no is transmit from teacher មានថាចំណេះដឹងគឺបានត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីគ្រូហ៎ឃើញទេផ្ដល់ឲ្យនឹងថាផ្ដល់ឲ្យចុះបាទអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថាផ្ដល់ឲ្យទៅបាទ dictionary ខ្ញុំបើកអត់ចេញទៀតload ដែរបាទនេះគេហៅ simple beam ហើយនឹងបើនិយាយទៅថ្នាំមួយល្វែងណា Sentinel level គេហៅថ្នាំ console conubin គេហៅថាថ្នាំជាប់អញ្ចឹងវាជាប់តគ្នារហូតអញ្ចឹងទៅបាទអានេះគេដាក់ reinforcement placement for different type of beam អញ្ចឹងមានន័យថាការដាក់ដែកហ្នឹងគឺខុសគ្នាបាទសម្រាប់ប្រភេទថ្នាំបាទជាងខ្ញុំដាក់ transmit នេះបញ្ជូនឬក៏បកគោលឬក៏ផ្ទេរឬក៏ចម្លងបាទអញ្ចឹងគឺពាក្យហ្នឹងគេប្រែបែបហ្នឹងតែបើសិនជាយើងយកខ្លឹមសារមកមួយភ្ជាប់គ្នាពេលខ្លះពិបាកយល់អានេះខ្ញុំព្យាយាមបកឲ្យចំឲ្យណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺអត់មានច្រើនទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណ